Ovo je inače naš sveštenik otac Željko koji je godinama živeo i služio ovoj crkvi. I došao je i sada kada je nanovo i nanovo napadnuto. Monasi, nažalost, koji ovdje žive, ne prilaze nam, ne smiju vjerovatno. Žive u konaku. Evo ovdje možete se vidi, znači jedan grob sa igumanskim žezlom. Moja neka pretpostavka da je ovdje ili plemić Bemožević ili Boško Jugović. Boško Jugović? Da. A recite vi meni, znači on bi sad trebao, pošto je zavod je sve prekopao i sve uzeo što se nalazi ispod. Nije ništa ovo dirano. Mislite? Ne, pa znam kako je stalo i pre 34 godina to je to. Ali ovo vamo su sve uvale. Pogledajte koliko je temelj propao, znači od kopanja njihovoga. Znam, ovo je ovako bilo isto. Samo ovdje pali još evo koji je izvođen. Zar ovo nisu kopali, a jesu li ovo vamo kopali za oltar? Ovo je sve bilo iskopano, vidite ovdje ispod temelje dole. Da. Dole je bile su freske ispod zemlje koje su predstavljale podzemni život, podzemni svijet. Freske ispod zemlje? Da. I to je Željko Jež i njegovo društvo su brzo bolje sve. Željko Jež je bio direktor zavoda u Valjevu. Bivši direktor. Hrvat. I to su sa betonskim mlekom zalili? To ne može znači više da se spasi. Kako je beton. Eto ga zakon za konzerviranje vere u Srbalja. To je zavod za konzerviranje vere, a ne zavod za konzerviranje spomenika. A recite mi, zar nisu ovo sve prekopali? Zar nije zbog toga utonuo temelj? Ne, to je mogo da zna Jordane, profesor kaže da... Otkopana i kad su mošti izvađene, onda je se zemlja slegla. Da, on kaže da ovaj grob nisu dirali. Jesu, dirali. Sve su prekopali. Samo je pitanje da li su vratili njegove mošti. Kako su? Ali bilo je ovako... A čekajte, ali čije su onda mošti ove vamo, ovih... Ovi svi odavde okolo crkve su vađeni. A možda, ja mislim da je u 5 žakova, tih 5 žakova... Kakih 5 žakova? Koliko ima? 247 ili 248. A koliko žakova? Žakova? Svaki žak je za jednog. 248 žakova ima. Da. Izvađeno odavde oko crkve i iz ovog dela porte između ovog crkvenog konaka i hrama. Od čega su vadili to? Pa istraživanje, konzerviranje, neko istraživanje i kada je neka opomena nekoga stigla, onda su naglo vratili u roku od 24 sata i to smo pohranili u kriptu jer je narod za preobraženje te godine, to je bilo 1997. godine, narod je toliko para priložio crkvi da smo mogli tu kriptu da sagradimo i da sačuvamo, da ne bi oni te kosti nabacili zemlji i polomili kosti, odnosno mošti. A nas premodlite spase kao blagi čovekoljubi. Dobar dan. Kojim povodom? Ovo je odavde? A grobove koji se dokon? Nemojte džaba ići tamo, nećemo vam dati. Sad zovite koga hoćete. Ma dobro. Dobar dan. Ljudi, ne možemo da se slažemo s ovim, pošto to tek treba da se revidira ceo projekat rovni. A vi zovite koga.
Znamo, ali mi smo dotreli mašine i nama su tako preneli. Dobro. Ali nije status crkve rešen, ovo još nije ništa rešeno kako treba do kraja. Oni su nama predali da je sve rešeno, da je kaže... Došli su, kaže, da teraju ove sve spomen ploče ovdje oko crkve, sve da ovo sklanjaju, da ono što su ispraznili grobove. Vi ne dozvoljavate ili šta? Snima, izmaknite snima.